Чувашин тип хулинже шахмат вулясыбе премыш-худ Россия кубогин тапхыры ужилже. Савныш луяв Чуваш патшалық филармонинже иртіре. Шахтада матлардаган чимат тур шамрыгыстазине шакалтран туны кубок. Тубужыва тұғыр вунбір вунвизи жулченхи ажазем, тада вунбелік шулачитмен шамрыксем худшынашы. Хызен үзімізенже маладухнызене игі уйға яғын ұсталаны пылак парнебе числашы. Шавынбахинде мырдава чила жүхне шоколад кубыге деші. Турнира учма Чувашин Пушлахи Олег Николаев, Россия Батшалық Думен депутаджа Анатолий Аксаков, Россия шахмат федерациян эштаваган директоре Александр Ткачев, Россия давадевишлі спорт мастеры Павла Гроссмейстер Сергей Корякин тада тіземде худшынжеш. Илемлі юрзене Россия искусствен тавадевишлі деятелі Григорий Гладков шырандаржы. Турнирын теплабами Шубашкар арена спорт кермени буле. Унда вайзем числавда да тубужыва бедемлетіне халалану яверде. Шахмат войне адамдарас телевбе мұрды бұны гүнзенже квессем, лекцизем, осталық лаши земертмелі. Унда керек камда худшын мабылдарать.